Daasebre na this year was North America, US and Canada. Abahane ni bedi Akwasidae. Yesra kwani achia. So Frasie in pompon so na yedu a yedwendwi oman no ho a wode afie ha yi se onchia mu no ugbo amane e mo musa amane bi wo ho so a with me aboyem ne kra Daasebre chiame ho yo utie ebeto Daasebre se ya ba ya yenkura no boni se de bi kankan na this year North America, US specifically, and Canada. And what bedroom has he? And Akwasidae. A penny for see. This is what the share one fan shot if you talk. And I don't know my brother say, I'm a man. This is a new Yamada woman, what bedroom crew. That's the idea that to some years, dear. Once one baby, Daasebre, a baby. Oh my, yes, Emperor. Emi so suchum wo fasi beni ya not GNTC amo wa hasi ana kakabo ajekun eyemi mi ya bretu ba France man ba oni no secretary on su sese woni a afi eye owura yire Joyce enima ajeman oni no won financial secretary era owura 7 fitra treasurer ono su ba hasi era owura yire Patricia Ampo Nimako. Ona oye obo president, oba odi president, but say Libra Sunti wati awrani kawashe obi fufu. Ani fufu a kan pamto mo be mu na na kame na na tisi no. Empani se ekwa hwi ari ekwa didie. Sabi ko yi yana ke kwasa naso eneye Akwasidae die na sese sabi ya de probi ku from dari kana nanu also akai ti eye ni nanu mo o ba ya mo kra wo se mo esuo ene ensa ahurwa woni ba no dia besu wo wura di adaye no e wo weru nyina achi no enkomo bi wo ho no a eno de age awuruwa eye oyoko abusua ewo Asiakwa me papa no na Daasebre be fu ni pani akonya no na kwan dem se ebe ma Daasebre tinkwa tie baya eyo yoko busia pani already ene na busia ne ma ene ejina ha tie say baya na Daasebre mano tinkwa ya beti aso na nso ne ade hu adi ele se me bigire mu dwema me kese me papa ne opani kura bo tie 1956 to 1957 no ya komi hin wo Asiakwa si ha de tete bi wa himfi ha tie ma enya busuan nyina ne akabom sa akra transe dia ye be makre tinkwa tie ka menu be ye hu adi nyina me ye from na Kofi apia kra me ye sutam chi don hin tie wele kasa manu ajo e baya ye kra ensem doko de enso enai wo mu ade enso o tia me yesu nsem na kranfa ehwe ni panifo bi ewo ho asem bi eka ana bi afiri mu aba sese esu
akenkan na pen de duanan a ihia ensem a edwendwen ho no ne nyina no ebi akam amna se bibi apie afiri mu a esisi so no kasi asem na mpesemeka nan kasi o hesi apasi dare no ka nan ka o ben asafo no kan sangu apasi ni apasi na msenye titise eso so wa ni ko kan ni na sisi mesu me huso o ma ni jese da ti le enlighten o freno o bishan ni ni moye na se bi be no bo chin do ma ya dewa man kra wa kasa e mu dudu no bia yanti asem o kan ose na nkese ohin o shara asibrase nanso wotete opeso tie atua se onhya asibio no de no ekobo suhum na ogyina da asibe no asre no aka kyen se onton samfre no ase mu ye den a o mani no dura aye asajefo enim patina supam pano so watete bi na ye to boase ye o kwan a ofa so den ara obekọ apro nifa obedu ho ane ne bekasa tie imwa bi e befiri mu aba no omo aso nsi se samre ni bia enye yi afesu landscape no asase bi oso na se ne so tene na enye etine e maye ba patadi silence ni bi egu ase na kakra kra so egu ekire hayi the best friend Daasebre ye nyina so ye beta na chi ama sa atwupo no abamu ama eno nyam so akosoro entino se obenya ho ahode ni menim ya ka oma baby ko a na ka ye dua nua na openity ama ya anye no won en so ye emaye F moving equipment ni bi betimi asiesie so na nso na fiase ka ni menim ya ye dua sa nua no na madwen so ba kon so ne se ye dua nua no a esi yenye nipa betimi afia so da entino ebi ya eyi 2 acres ye dem obi se bia onye nyadoa se ne bema wetimi ahwe nua na ye dua no so yi obi beye meku beye ntos enti wo ye no afa kwa no na sa mre na so no u siesie nua na ye dua na etimi enyi foforo silence die afi na ye benesi se na maka ebo patamine de egu ase na nanka madwen so ne se sanka ye nya volunteers na se ye nya schools ni bia o beti ama nipa bi nursing keke ye bia se ne research rubber no na ko so etimi aboa so den ya se biritia bi efimi ye na efiri ho ti madwen no demasi yura sepa obi bi ka bi o yo ya adventure ye benu ni menu de no a me kan me ke ba ka ye naso na mo su share se na ma fona ban fu mo check money de satima no eni omu ti ka mesre se ibe su man djuma ye de shade no na me fi se ye ko ba kokora no a de be se ye due bia na be se ye bia no betimi awie na no ya stress on man for so ani de won te sa akompache awo so eduba bi so a na de school for no so kola no so aka ho na won temi aboa na ka se class se ye hwe volunteers se obi ade me ho ba se me se no dia ya hwe etimi nya dudu Daasebre besre kasa kaka ni ewu kan yina yesusu adwen ho na amanjuma no ya de baye na eye yawada ba ko na otwebie mu na mom emrantie edu assemblymen no e de be mae no one day no ye constant de bia ye no obeko se de ya ka no omuso ene aduane obi didie ana ye mu bi so ahemfia atwe ho asi ho a ye was said in the expert de bia ye ni be ko ho enti ya no so ye be fa ade aka ho
ya wa na bia amanjuma ye de fani bi ekọ sɛ de ebe contem na sɛ bɛboa nso no nipa du assemblyman no de bɛba no on de ye da bia adwuma ye no bɛ kosi abosumi num abosumi nsia afi ebe pagya sɛ itu ekota eyeyi adesere de to Daasebre ni the assemblyman for me na okuma twafo ene sufun ba ko ha ba ko ni ha no pe mi wura himfia ha no ti asembi nti se Daasebre wo ha yi Daasebre ni panifo atena si anka mesre bibri nko to bi bu so na Daasebre ntonkra na twafo assemblyman nia asi atise oba ha no yesan asem asi di mini ana nsem a ye ka no omho aba mu pa ese so mo so beboa aboti do ma ye yie se ba ko ha na ba ko ni ha dia ka besre Daasebre onto nkra na twofo assemblyman na mpanimfuo embisa na ba bia atoche yensiesie na nkemfiri ho besre bebre oyimpo empie nanso ote enti nkomo bi ho dada one ne di nkomo yesie bia acha na nsa hwe bi na wotwe akọ to bedwum obesiesie bibia Daasebre chan ma bi se to so mi afi empimiru ni edunkro be du dwuma bi o chibi e ma me ne municipal forestry municipal director manager for forestry the kuchintin kwaye no ni ade no kan asem bi e ma asem mesre e ato Daasebre no se be yi a onsre na yenko bom se mre bi wo ho saade a ye ka nua bia no ni ade no ni nyina galam se twa be se ni ma bebi abese ye kokwa se ye nsase a ye reclamation a nua bia no so betima po na o kan asem bi se uton wasase ema obi di tufa bidie na se aban ana se oman no ebe nua wo so asase na nya wo de apia ebe ya oman ne dia na se be ya aban dia nti mesre bebre se Daasebre empe abofo na oni pedifo ni nkomo na embra no ba bia se ye no kra na nka yemfa ho keka enya saa de nfitan saa se bebre nkrofo atoma abeda ho no abeda da abeda mpan na so man be ye so adwuma abeyo man na japade dia na ye nua no na asase no meye emeda nkonwa ho na sama no so do se asase waton asase ama so ontu go no uji musika na go no ya asase na enya oji asase no eba ama tisa bebe na sebi na metu kama la jone na jase se na jone se na kisho se asase a itusu masa hapo mwisho mwenye kwa mapeni na mafamba mwisho sasa ayana sana Daasebre ka mi ensio sela mi gusu yenshishe buja peni fo moba mojo omadeshe ba nti me pe mo enche me bo matra ni na nemo se ejuma no so koso still nti na ya hyehyɛ committee on be boa atrankonya mo dada ene omo a omo wa be ka ho nti no me de akonya yi ba be chem committees ahodro a ya hyehyɛ ene omo a omo ba be da a kyerɛ tie enti se mo behwe mo a dodo na mo nim se Asiakwa nifa division etire tie enenti no ye nifa secretariat ene ye benkum sorry Asiakwa secretariat na Asiakwa secretariat no secretary order no ye
Mr. Asante Boahen. Na nifa no so ye ni secretary, your chief director, Dr. Benjamin Adumakosa. Dodo na friend chief of staff. Name chief of staff no. If you na ko mo bia friend chief of staff bio. Onye chief of staff or your chief director. Ye sign ewo tax force. Na tax force no. Me pemu no ye be sa hihye mu bio na ye de omodin atoya. Ye ahimfie media eye bafo read. Bafo a Asramo say ko ni na wa ha na wa peja mu na wa ma unsa Bafo redu. Boy. Bafo a ono no ye ahimfie media person. Ye koso a your advisory board. Advisory board no say omo sebe omo be advise ahimfie. Was fed by a see mama kwa baby. Say Mr. Kakabo de meneno ekasapa na ba mo ba so mo be hu de ekoso ha. In fact, ebi a china ekọ no mo baba na ye tu da we nyina so. Na Daasebre ensure ebebo no because ennua wo mu nyina ewu. O hwe nchense na ensem fata se oman Asiakwaman ni mfaman Daasebre asesunie enya ni kakra intimia me engineers already said china ye be two dan so Daasebre ba de atuso o me ba bua me no o me ba bua ne intimi en restructure a chira ha ya kakra yi se ne be ya si ye ba ne ye transia ye ho be henha ye heat no be kofem na at least yes we ni agisi abefie isan say aha e your money nyina efie it US for financial secretary wa head me toma minimum na be si dan no e kira ye start it me pam chomo amonhwe na wonyam assessment na me e kakra bi ne aba se ne mudi kankan ye no obi man so na yekodi pa abobra e wo ya dwe mo se ye beto nsa Fred Daasebre na Daasebre aba na one ni kro pamfo abebobo Asiakwama enti no enchense ne den ya wo ka ho asem ewo ye agenda di feed agenda thank you ewo ye nsusu yeso enti mrepamu no se nana ye kosia na ye di ya ho nkomo na ye de to na nanim se ye ni chief of staff mo se ye friend the same be chief director na ye wa oh I see I wanted to meet you enti na se ye de to ye be mo aso ate na se ye Daasebre so wo kwan a wa ba na woni ya bedin kita ho ne ya bobo Asiakwaman hu ene modan ya wo kan ho asem nyina enti wa ya dwen se ye be yesa oh ya frame amani maakon papa Kofi Ampon ene na ne ba de me ani asankuya ambokro ibi nkan ya no sasem bie ni ho a ye besusu mu bie wa dia Daasebre na no masre senka on be peja na ye de enne okoside die no abawie anopai die osore a obagina ho me kakra smedi asako don hwere eno achi ankrankra epese ehu Daasebre a ono no nkomo bi di a eno babawruwa asaso piem